Namuhla ke umhlaba wonke jikelele ukubha lona ke lisuku labothishela kanzini livi lakangwane nalo ke libe ingcenye yalomsebenzi ngikuthi ke ligubhe lona ke lisuku labothishela lapha ke kumathapha ke esibayeni ngephasi ke kwenhlangano ke kamhlahlangene yabo ke bothishela iUNESCO kanzile umsebenzi ke usebenza ngaphasi kwesicubulo lesithi Teachers at the Heart of Education Recovery mabhalane wenhlangano yaUNESCO lapha ke even Siswati make ke phumzile lihlophe uthi ke bona ke bang UNESCO benda ke onke emandla ukuthi wonke ke umuntu athole ke imfundo lefanele ngoba ke imfundo iphindze ilethe nako ke kuthula. It is thus evident that education is UNESCO's top priority because it is a basic human right and the foundation on which to build peace and drive sustainable development. The mandate ya UNESCO is to build peace in the minds of men and women. So, education is one of the pillars of peace. Mapalane wenhlangano kaSinathi lapha even laseSwatini uthi ke banguSinathi bayathokota ukuthi balitholile ke lithuba ukuthi bakhulumisana naye ke uhulumende nahulumende wavuma ukuthi tikhona ke tindlu letatilungisa ikakhulu ekusebenzeni ngcono kwabo ke bothishela nekufundza kwabo ke bafunzi etikolweni. Vele lo mbuthano walamhla ube ngiloyingcayizi vele kakhulu ngoba nathi thina seyinhlangano yabothishela sikhonile kwenta tiphakamiso tetintfo letingitona tiphatamisa emalunga ethu le emaklasini emisebentini nahulumende naye wakhuluma lokho lakukhulumako lokungaba indlela tekwethembisa ukuthi leto tingabekelwane noma leto tinkinga lesidibana nato tingasombululeka kanjani kuqhubekela phambili. Mabhalane lomkhulu ke etikweni ke letemfundo ngeliphimbo ke lamabhalane lomncane Nhlanhla Motsa uthi ke balitiko ke letemfundo bayabona ke kubaluleka kwalo ke lelanga ngoba bothishela badlala inzima lenkulu kakhulu khona ke etikolweni nakhona ke even lonke jikelele. On behalf of the Ministry of Education and Training, I would like to express my sincere appreciation to SNAT for making it possible that the Ministry observes the global advocacy together. I also appreciate UNESCO for instituting the World Teachers' Day as it serves as an opportunity for us all to reflect on the important roles teachers play in society. Inhlangano yakaSinathi ithi yathokota ukuthi iUNESCO lekuyona inhlangano yakamhlahlangene lebuke bona ke bothishela itawulongota ukuthi lelisuku lamuhla lamhla ka5 kuyo ke inyanga yemphala kube le holiday etindzabeni temsakato iMaswati channel ngingGary Carlos ngumathapha.